Sisile Makumbamano Mhlaba lo khulumayo ushoba lenkonkolo umphehlweje ngaphansi kwamanzi isidlula hlende sikanobamba isahla umtha mkhafulela ngamathe ilanga libalele siyakhuleka 2026 unyaka omusha kulonyaka Nkosi yami ngiphethe ispecial esibiza u1.5 1500 kule special enginaso ngizobe nginezinto ezine engizobe ngizenza ngizobe ngenza umuntu odinga ipromotion ngenza umuntu ofuna umsebenzi uma ngabe ufuna i-general worker noma ufuna a specific company ngiphinde futhi ngenza umuntu odinga izingcabo zemali bese ngilekelela umuntu othi yena mina ngihlushwa isilwane selokwathi inhlo lesilwane bayasilapha kodwa siyala ukuphuma ngithi ke umehluko kulonyaka bakwethu kusekuthenini wonke lo msebenzi sobe siwenza awukho umsebenzi wokuwenzelwa la ekhaya uyowenzelwa emfuleni esizibeni engisebenzela kuso up until kuphele siwenza khona uphelele khona kuwo wonke umuntu obona ukuthi le special engisikhiphile uyasidinga uzongithinta kule number ethi 071 44 29 799 071 44 29 799 okuningi mayelana nezinto ekufuneke uyiphathe noma izinto esizobe siyisebenzisa njengoba senza le misebenzi emine lokho siyokuchazela uma ngabe ususifonela ukuthi uma ngabe ufuna umsebenzi uzongiphathela ini uma ngabe ufuna ipromotion uyophatha ini uma ngabe ufuna izingcabo zemali uyophatha ini okubalekile ukudlula konke kulomsebenzi ukuthi uzongiphathela indwangu emhlophe elingana u3 meter indwangu njengakhona ukukhava umzimba wakho wonke uphelele ebese ke siwenza umsebenzi siwuphothula khona emfuleni ngithi ke mina ngushoba lenkonkoni Makumbamano Mhlaba sizwe sikaphunga nomageba kini nonke asiphileni njalo bayede siyathobeka.